Okay. Ning share originally itum na non local spring wine and non local spring wine information kung some pangai re itum na query company hi legal perspective and lagat hale li jing na query itum kat hada operate sa gajila bigger level ligat hat sat le chung ga thai query are itum tangku ishi community hi li ung laga narrow down sa laga itum kat hada operate sa le kat hada sat le kat hama mai li gaji hi ishi tangku ya ko kani Mr. Miao Bushman Mr. Songjan li khamena nganali shi khwai sa se arime kap da ishi guest kani li chung kani shi le nani wa tam sa chung le sa la yaru ina dargar ga sa ti shurda nani na hami khwai chan pe sa khwai razam bi bang chung kani shi ya originally ituna miru de linga chung na wer ka ara tu tang pu we reality hi de ung la ka tang pu perspective na chan pe sang mo phai sa se hi ma ba chau la ga in dong shi ka mi ngai ar we ru ga de na misrang yao shung wen how ko ge QNet ar we mi kai kan ba tha da the ra kai kan ba tha ma the le le re ru me ka de no journey hi shi ma mai brief na ti ong na ku ngai na ka tha da na li introduce ra sa la ga na ka tha da join sa la ga ar we ra shung de ka tha da le le do chi tiêu người cái thấy ngay chịu chỉ lý là đây thùng bạc quay sát trên nó vào tâm cái quy mô. Okay, ning share if master he this when kupsange laga e business paper la singe on entrepreneurship chuli e master ku khai li e project officer ka sa de jigum thrak nai ka NGOs li otung sai chui thri job insecurity hi chung ga law da hiam sa pai mer e income khi gal pha bogor da e business ka te la tra sai sai wa khi ga itumi sa ga thala yor sa chi laga itumi dress ka thala ka lang me khar da bakery items ka thala chi yor sai chui thili ka lockdown wi thili e continue ma sa pai thu de financially chot khai le chui thili e-commerce based direct selling ji hili encounter ung sa ni business wi opportunity pai and that's how I started the journey. I mean, that's when I encountered Huey Kika opportunity hili platform hili. May even so now, can even business with background in like I even Huey Maram liver familiar size haplumi e-commerce based direct selling ko nava you wang va ngak na kai ki gam laimne. So are any direct selling company li na na bazang re jai rakhava na distributor sa phungre distributor hi mas ni distributor here kigle chikava iram doin hanglo chikava license yaw se shampana so na distributorship hi dargar sare chibni khava company with product any product nammi or paimre so ada distributorship vai wang na paisa dargar sare now paisa hi product balo vai wang go okay so hili QNet hili chang hai pinglo do ma chang rang chi pinglo hip hop tang sangai ko okay any direct company okay the QNet we operate ka sau ba ji ina nextly han sa ga ji nextly ba se ari kham dai ba na ari kham han ji na ka da jam nali ka da introduce sami nali ki ba na introduce ka da sa ka da jam da hi ra ho pok le ang ji 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 wo de ngai ji ne ya ru na thai ngai la le sa ra ya na hi ka da ra jang do ka da introduce sami da ka da ra jang pok do ji ka da pre-sign ji ka ari na background ti me ka ngai ra no we ka QNet li nali ka da introduce sami da ra jang le ji ti ka ha mi ho ili e-commerce based direct selling we opportunity lay the hang bo me yang so why na okay screening process the why screening process or filtration so hili meeting hili why meeting hili he ne business we overview bam thalai na hang mi ma thalai na hang mi we thili chi ku khai we thili ari ki ko itumi orientation kala inductions dang why chui thili company overview kala company tie up sa companies ka typing ka tong chi details ha mi chui thili legal documentations dang why atang chi de legal documentation chi agreement sign sara only then registration process chi chang ji sa sang so chi tha da journey ji how okay you journey tang pu now na introduce sami ka tang pu now ma khani wai na cham do na ye tang pu now introduce sami ka ba now ara itum hila somebody we distributor ne or downlines te itum la now hangai no mina phap da le ye ngayaw ni head ni chief agent ni no hili chief agent lamang wam ne direct selling li everybody is a distributor and consumer chi mane ashu product lo mi lo shai mi or na ashu product ki promote sa mi la ga earn sa kui
Okay, so misunderstanding kichpachi iba chi No way. clear. Okay. Nala mi kate aku we trainer rak zangni. Arwin hang ka. Yes. All right. Ning share ina. Yes. QNet we atin na explain sa da leji na nextly ina nali hara sa lu ke mi ka ta arwi Mr. Songjan lu kam we la nali la ka ta introduce sa la ka na razang pop ya ki te ku le da QNet li razang pop to ji yo we ka share sa mi la ka alu zang paisa sa shi. Okay, ning share fine dan. Arwi really he business li distributor sa da le ne ka hi masal business hi mas start masal ngal ka ma pok ngal ka i medical line li doctor sa da otsa sai. Okay. Doctor sa la ka otsa sai am man da le ka ilila yes isi tang now introduce some for me business li right I cousin na kan introduce some ye did hai la ka how pok la ka business ila at the same time what is ham man laga you professionally also laga business hi hoboke right jo itili hobok man laga business with the potential by thai man nawi kala ki wankle are you in e-commerce we internet we atam sao gida mi internet we face sao gida e-commerce we are we the itum we online we ke kra hi potentially thai man nawi gida ila hiba hi research sai ila first mahobok rang Okay. right Okay. research sai mathala research sa utili business start sai business start sal ga potential ji young you profession ai na business we potentially kyang thara hi different start sambang ho different start le sai right ji utili ji da hai na business it to business pa hi li focus sa dio full time ai na you profession ba hi live style ga business pa hi focus sa dio kai ne right so full time ai sa le bas Okay. almost 5 singum phangalang da business li Okay. otsara kai ne right Okay. so Yeah. In a kuirang yao na REG Mr. Songjan wa jingkung almost 5 years jere na jang da jingkung kya ka shi ka kai ro do in a kuirang 3 years dalang complete sai 3 years. dalang complete. Okay, taka Mr. Songjan na yoga senior samai. Then follow All right, on. Mr. Ngao in nali kuirang yao li ungai dale atang na tiong mai ka hangai re. Ara atang issue na local speak na tiong mai ka ba hangai re ka ta Q na di ki ki. Ara itong tang ko na bing la da ma tang mai da pap ta kwai shashi tui mathada pap ta I mean pap ta ka chung ka le sala bai ja ni shi tang ko de na tiong mai ka ji ari hang bai mai kwai. No we shong ai na Q na ti ki ka operate sa ka function sa na ka ta take wi la na zang zang da we personal experience na sa da le ji tiong mai ka share sang sa Mr. Miao no when how say. Okay, ning share. QNet li gazang hi tangku naw mang maning mani Manipur li la all India li la all over the world li la sangok sar ji in different places in different ways. Okay, now ka phap ta gi akana QNet li sange jaira khaba ashiwi distributor sage jai khaba no product balo phungre ashiwi any product BV products dang ma de now BV products si malo akhaba itumi distributor mang sa paini now distributor mang sa akha ashiw product akhla access masang saksidala Okay. first na distributor sa phungine now distributor nga sa khawai wang product lo phungine ashiwi BV products dang vai business volume da now ji once lock lo da na distributor sa gain laga hi lifetime de hi lifetime ni ji lui na paisa shok ji khwa kum le lui now distributor sa hai example akli in hi bones we hi arui go ni gym khwa ping bang kana lak kalang me khada joint pain ka za ping bang kana hi supplement food te now ara hi MRP price 1150 the chang de go hi le MRP price na distributor sai rakhawa QNet we distributor sai rakhawa wholesale price in some bangre or distributor price aina 800 Okay. something aina so ara distributor akhang sai khawa production bang tak le ka tong hi aman pa ni khada sam ka phang benefits akha the knili product ji your laga earnings ha ka pai akha the hita the business opportunity le ji wa Okay. okay so hi ka thane jaina tang hu no ping chang khai ping ro no ma chang rang bi ping ro no paisa shok ki da le dak le hi no we own distributorship khui khwai wang ne laga chi khui khwai wang products wi wang no no own products wi wang ne ka te chi khwang ning ne Paisa hi ka ya shok la ka zang ji sort of initial joining le. now initial joining hili paisa hi kji malay mane okay hipa hi chubai na kle chikaba product we attitude depend sane product hi BV products le aumo laga products hi BV products hi aman ka sa ka pai da le ser mane the with their own choices chipa chipa Okay. da changlo pai
chik da sa sa Zangi ji bajina among the decide salaga and the logi product at should and decide salaga zangjik sala. yes Okay. khap ta ji akhna BV products changklo tharan BV pa hi ithum the changklo atam tran product changklo atam tran BV chung khamai atam tran no we earning potentials pa ji chung khamai le kal BV points no we ungchang papam ko kal earning potentials pa hi chung mai papam okay because tracking center dang actually tracking center dang mai tracking center pa hili ithumi chungmai da sampang tracking center hi khigla jik ithumi sales sadak lewi BV points pingchi accumulate sa vai ni okay it's like a kind of account jawre okay tracking center chungmai da sampang so amount of any amount in bai na distributor sa ge jai ka ba okay any amount in bai kala amount ji products sang lok vai wang ni no wi wang mi ka te ki pa wang mi ka ari product si loi laga ana your moron ka che awi ka tong awi earning ka sa ne ji salary na handa le ji ji ga ara ki pa hi no ana chang khloba chi wa awi on consumption wang ni awi on use wang ni chi ba okay daga mi ba ji ka da earn sa ro do jam sa da ana what ping ji wa loi ka next earn sa bai bai ki ma mai na what sa da earn sa is doi now chimi deliver QNet we product so khang sai le mi khai la jar ji okay access na hai miao la ji now our products ping hi access aina le miao da hi ping hi any products si ana your bai hai ni ji okay and the law la ka your ki ji sala ji ka ara no it's not necessary it's not necessary okay example like catalog le catalog hili itau these are the products example water purifier jau say water purifier ning chang jai ratala is like is screen share sa pai rat le yang example like thada chi thei pai okay aga ana pay masa sal la mi ga te bing bi hi lo lo da yo gi ji sa sa yes okay the chi in the screen share is hangai da le ne ko kim han ari he yes share sai mathai le da ya open for someone kiga okay kiga ma tha mane kigla screen sharing ba ji mang kigla shop lo option ba ji ari QNet we website le right website li ba yes in the okay yes in the chi ta chi thai ngai na da le na wa yang hi mi ping na chi QNet we website li ba ka ba theo lo ba ki kam tham ni ari na ji ham ye ji phai le ning share kui ro yaw ina ari kui ro song chan le ko mai la ari kui ro yaw na jo mai ka ba share site QNet ji ka da operate sa ji ari no shoi na la chingum kai re jo gi da ari almost 5 years jo da experience ko chung ka le ka exposure ko chung ka le kai mi sa da ari ji operate sa da le QNet operate sa da le i no we take ko le da jo mai ka simple term mai na ya ari no phap ta ba wa no jo ka explain sa mi sa ari kui ro yaw na hang kai ji le sa pa la supplement sa pa la no we take we na jo hang mi lo ka la ada ya ri na thing ai da le ji jo mai dai tu je ba pa sa na tam ko ku la okay ari as yauna khang hai ta da right business isi tang khol mang li sa da claiming right globally sa da claiming business right so globally India mang lim ni country mang lim ni kala product hi mang li focus sa hi si jin da claim mi da claiming ni right ka kita leo kita potential bai la hakla kan leo kita product la different industry way na sambang da claiming right okay hili industry laga hi access bai sambang au da hi distributor bai sambang au da right any country li na access sa bai la ki right access sa bai na market hi na expand sa ga any country li ba sa bai products la different products we attitude na hi transaction bai sa bai the transaction sa ran hi product movement hi klai ran the anywhere any country na we income commission bai sambang bai da klai la right simple sa la hi ju wai na nei business potential bai the income no commission bai it depends limit malai nei maning hi bai potential bai na transaction ka sa ti sure na kya ka transaction sa ju ati sure sambang da klai nei maning ti dau ki da no atam la bai na thangali punga ka sa kai jila punga ka pung khani sa kai jila atam mi shok kai jila khu shok kai jila hida da ot pai sa pai with the simple sala kan sa pai with the na you professionally in the what sa la bai business is all by khani ne gurum da la sa bai with the right that's why ila hi business hi focus pai hida da bil ga atam wa ti shu da la time ikla da ijak la da atam sam bangau da hi wa ngai na
go through sa ni business pa hili focus sa full time ai na hita da sa khai ni right you shong ai na ji hangai le ya nisha ina potential akan hanchan lago we actually the yes ina akan hanchan lago we arwe na potential chung ka leida thei khwe da gi ji hang ya yes arwe la kana doctor aksa sal ji hai la gi sa tu hai yi ta no bang thei khwe le da no we bang ina growth team thang ai da lag da le ka potential leida like ka arwe na khang si awe transaction chung mai da sa ka earning chung mai da sa gi ji thai aga distributor aga sa da raga zong ji tran an ki what saga or zaga dang kui rang yang de mai ba hang products ko yor wi da ar products si ka tha da ki ba mai ka tha da yor la ga ki ba li ka tha da yor la ga or an ki sa ga ka tha da earn sa la ji de mai ka specific sa da ka hang ming sa nga ya ro le hi pa ma ga da chung ka kri tha da yes thai yes ba ka hang so we yes hium tang hili product movement ba hi later ka sai right business sa ka sau gi the product movement ba hi ma le ka business sim sa pa right the distributor right pa hi le the business we products pa hi ma le no we set up ma le ka business pa hi ma sa ba thu gi the products are main sa la ga na hi we it we support system right support system la pai or ke la pai or ka sa we first training la mi ba mai training mi khai di la dang mention sa ka training mi el ka training ma thi should products pa hi movement pa hi ka da sa ra hi we matang li hi pai li matala ga na training mi khai di how bo right or he direct musab ni business direct start sak by lamning ni musab ka sala musab by ni je ta okay the product movement by matang li training bi laga itum products movement by sam to phang tharan yes atam by transaction by when it comes to transaction khara tharan by transaction by when it comes to product movement in a ang da sales by right sales by tarkar sai right sales by mu yor kui sales by mu sa kui ka ba commission je lam sam bang right so we product pa hi la we at the same time business ha ka with the right no we product tarkar sai right service tarkar sai the service pa hi na at least india mang la globally okay only globally na service pa hi abam khang teli hili indian operate sal ga lam bi ba yaw gida right internet we through in internet we help in bi ba yaw gida oti da sa da ni la right no we you shong in internet in anywhere na india le bai or manipuri le bai any abam le na country khang teli la access by internet we throw in access sa ba yaw gida the product we movement by sales by da access sa ba yaw gida we atishu da idum hi commission hi khara ni la right the hi ba he na sales we atishu da commission by rata ni la okay sales sales ga arwe products ko yor zli ga hang sala yes products oh yes product movement will be there yes okay Now, arwe ta ga products ping ji your mama na ga hi earn thagi ji products by your in a sense na valga masai na your gi meaning ni by online na it's a portal by na access sal ka right movement by we transaction along hili portal we it's a portal hili QNet portal hili access sal ka transaction by sa gi ni product by na masana by your gi meaning de yeah masana your gi meaning de product by right I sure aksimang hili and some intervene is sau please ge and salo yeah aru chili and some ngai sa bai ya aru ki ka oja sorin than na screen li na screen share ma sami pai ma no shongai na ina thada ki ga aru na ga adang na website aru we ki khang ka practically hi thada sa ga ji maring pha mai ma aru ina ichu just adang thada na we try shong action cha sa da adang sai we kikla na ba sa bai sa ni ba chila na ba ka yu shong han le ji yu hi ma sa bai da lai no adang in na ba kai kai ni ju option ba shong ta ki kam tham na aru khang da website li wai ga ba ji direct sa mi mal ba sa bai da ang okay ne www.qnetindia.in ki website ni li chang lo chang atam thran product we section ji click sa lo product we section ji click sa kai atam thran products tara khara tara sare price ai nang soda daga chi shop now dara tara sare shop now ji click sa atam thran referral pa we code number targar sara sare okay direct selling hiliba referral business ne machi athang nabi sarnala so direct selling hiba it's a distributorship aina long kata business model ndaiwa direct selling hiba it's a business model made referral but code ti dukan sai ni ga mo ba kikla mi ba ji commission yes reflect sa gi sala okay exactly
Jig dak sa san ji. Yes. Okay. Taka ari Jig dak QNet sa ti san. itum Now na ara hi confuse sa ka le da hi QNet ti taka product ti thada mi ka na long man ka mi ba ji earn sa ge ji model na run sa da le na. yes, yes. He buy saklai nang nami laklo. There are so many people. Direct selling industry he the most misunderstood industry they actually. Confusing sa makeup kuchine. Ponzi scheme na direct selling industry with confusion ni. Like thiam na khai mi. Chulai tam gui khai mi ping la. Hiang tang the confuse sa da leite. Now direct selling industry hiliva referring system vara laga flow of products na bazla. Ka Ponzi scheme ba liva flow of product mang bazla. Okay. Just recruiting people and then getting the money and then money chi shares hang ngurum re product flow mas ham re ka direct selling pali wa product flow sara like a product we tissue da chi wholesale price and MRP price with difference ba chi commission ai no zang da chi so hi pai mathala ini itum phap ka da Yeah. In akang hansan na wa ari na naghang jili on this scheme ka tayo ba mi recruit ka sai na run ka sa ji mention sa le direct selling whereas yung product na ning la ari na naghang ji. now ha so recruit ka sa hi khanini li example akli khanini le salala Ponzi scheme pali wa product flow mas ham ne ji ne ba ingang ba Yeah, yeah. direct Product selling pali wa involves product masala. movement Yeah. Product involves araba ba masala. mang ruin le Yes. Yes. Ari na araba naghang ba jili ruin le de yeah we na papta by me by in summarize some okay Ponzi scheme li ba product flow yung malay ni product we or ni mang recruit sa ka pay sa na run sa direct selling li ba product your laka jiwi flow in a business run sa jiwi incentives jiwi na commission earn sa ni ji hang da ni ji na summarize sa ni ya really ara ni share na ni na hang mi wan da ni ara QNet jiwi allegations and accusations akan jo mai ga hang ai ka itong tangku wili sa ara India will have na itu Manipur will take it have na ri tangku wili na tu na iran ka 3 years 5 years sang ra ka wili complaints, allegations, accusations rather clearly hima mai ka thada shali klayang kala ji pinji ka ji ka tha wi wai ni khara klayang ka ji precise ka hang sangai ka hi pinji clarify sama man fai sa sai jana kurung yaw no wi ka ji ka tha na hima mai as hi tha hi ka tha ji log ji complaints ka tha mai rally do kala ji ki wai do ji ka hang lo jo mi achon thangwe video chili ili chakshila ka ina defame sa khaya kala chakshila ina mention sa la ka chief agent ne the elite tech mi how the unity iwi thada yang khui khai ni chung khale ye QNet iwi company thada ila mi akwe en harak sang ne ji athum phap ma ka ta thada la the ye now ara tangkul we longly confusion le dak le mi tra ka hi thala gain hange ngate the we na rak ta te somewhere ala Delhi lila Mumbai lila pam salaga ukhuli umpam ghai example lakli ha mi atu now ara general concept atu mi perception pa na ba psycho rahi ngaya wen rak ta sar ni la no tangku now sang rok dak le ka tong hi branch ngateng dei da waina vertical ngateng dei da waina mi kipa na ratang khang rok sar ni itu mi ngarai chai sar mu chi mane ni chi vertical la hoi rak tam lang nei chi chaina athumi experience ka thada okay itumi experience ta mi ka tong hui in generalize hal ka justify ba masarar mre okay ka yes complaints hada clapping hi now thada I achon thangwi panelist kai khwa complaints athumwain accusation ka chung ka ithumna ka shasam bangde ka phapta ja pa na athumi distributor la maning mako consumer la maning mani they are not a part of the business as well so from outside aina hit hadale hadale Ada hit zang hai hai chi ping we zang hai ping na complaint kara accusations le ping ji tiong we ka share sai we se le ju ti li na ta me lu ga ri ji clarify sa ba chon thang we itum previous episode li hang hai ju ji next li ra se ka river distributor ak sa da kala independent representative ah sa da sa hai ping we tang na hai to ba complaints complaint ka kara ping shni kle ji che yes yes si ba ji re sa tang hai complaint now arana thada phapta ja khana oja sorin than itumi mi ki pa kha namphu sal ga rak zangning mne yeah consent mil ga rak sang ser ne chiaina iwa consent mil ga rak zang sauda miraculously success masalu salala own up ka sada gar sai okay direct selling industry hi pa pensang tar pai lak khai industry ko
an hi thau ai an wangai na hi wangai ni da success bu sa ka ba consistency wa thau da kala hi thada salo marak liver hang da klei chi la ma thada mak sal lei ba ba me yang so agro wa na jo no ma thada pam gi go chi sal la na nga ping na tai hang ai na sok sa gai thada Okay. chik tha cases mong ne so hili chang la ga complain ka chung ka shok chi ba when they are unable to make it when they are unable to make it hi pa hi chung ai na complain ba Okay. Atunda saran je but the masala question na is complain sa jik sala. yes Okay. Okay. ki why na clay chai ko yang oza sorin than direct selling hi na te hang khai industry aga sauda itum business we background na mer ka ma da itum hi business li success hare ka na mindset khamatha na lairi ka padar gar sai na skill sets improve ka sala dar gar sa de shapada in business hili phaisa sangai re the success hagi meaning mane is the la Okay. meaning la distributor ak sawi the direct na success hagi meaning de na sales and marketing tamre example akli thada business leads and obviously sales is important so there are so many skills itu me malaila ra changai laga training ma thala kain mi kala marak liver disobedience halaga Okay. thada yang mangji ga chung khale hi thang wen complain la chung Are sang we na na hang experience the summarize sa ga individual ba ji we maka ga shung ana masa ga thai ana mo khot khana we bang ina complain sira da thai ne ga chung ai ji ji hang da thai san ya. yes Ning share a point yes in Mr. Song Chan Liu ngai le in ra sa lu ga gui ra ni yaw Yes. le. Are we no we 5 years experience we li no we downline li no or so now the debut li no most of the complaints king sa sa are gui ra ni yaw na ka hang ji ning ra ga kachikata complaints, allegations, accusations, ikata da rama mai do jipingji kyo mai ko wang le address sa sa se. Hiwi matangli business aga sau gida yes ngalang dan na business sal ga da overnight li da na shang bai lam ning ne right atam da zang ba mai ka ju alungli yes business aga sar da interest na wi na interest i business aga sanga ye interest le da khamya khwing rok la ga sa nei lam ning da sa ot pa ji ba khamya mayang rok la ga hau bok nei da ot be hau bok ai re training la sai le ot sai le ka ari thada hiwi matang li hang ji ko da yaw na hang khai thada hiwi matang li ba thada commitment la bai right commitment ni hok bok le ba ai i interest le i 100% commitment re hidar le hangai la ga ot sau sei ji daran ba masa hangai ai i hidai de hi lei la mani i tum tang ku long bing le lei ka lei ba ba mai thada Okay. thada zone jili thada lei kai or thada itum of ot ka sa daran itum ot ka sa daran la thada job lik sa daran ba office ka ki sa office ka ungwa ai ot pa li ba job li ba zai ka business hanglak se ga ri business ping hila business ping ba tada every day 365 days ne ot hi sa gi right 365 ni business ping wa business ping shuti or ni mang mam ni business hanglak ka ji ka ba right the shuti wa mang mam ne kana ot ka sa daran saturday sunday la bai week off la sambang chon ni jila ka business in 365 days ot sau in the 100% commitment commit ka sau with the hili atam hili hui mami shokrer the atam ji kyo sai the commitment ji mami ra the hui matangai na the ot pa him sa thu gi the ot masa ka la earn masa pa bam ne right the earn masa thu gi the hu matangai na ai gi the i business pa him sa ram la himning the hui ta the hui complain by he ta the toi la ni ba yo sambang gi la Okay. the after the yes this itum hanglak siga after different period after the 30s is the odi saman laga the hiwi comfort dan ba jena the musokra to mung jairer to the commitment ba je an hangai sala lei sala ju musokra to the mung jai khwer to the atam la jang ba me atam jang ba me ka juwi questions ba ji malai thu the the complaint sa thu khai tra le ba me Okay. Ning share are we na kang si na kang han chan we ji a ki are we individual ba ji we failure why na complain rather clinic ji hi na ni na jong we mention sa da le are business si da hang da le business si sa hili succeed sa ka bai ka la mi ba ji na thang ji da wa sa gi ne hard work sa gi ne ji ba hi
practically chili refer sa la chi kha hang sa ngai chi tha ka wei thum arwi chang da klai ping no or maybe na thing ai ping o chi hi lo mo ji phap ta bai bai ana chi wa sa di do o purely ka mi recruit ka sali ka or khani ni di le ka chi ka ta o chi le ka hang kya ana sa gi ji ji ka hang lo cho Okay. ya ne ya Direct straightforward answer. ya ti thao so Kanini product khayor akha kala ithumna referral akhali ratsang sakai salala awi phaisa chi product changlo mi bai babam la lenda product see awi phaisa chi khui laga khangyer mning mane ngayer exam ning ne mi akhana I distributor sa ge da rata pa isla oja okay ila distributor sa ngai ta so phaisa khui phung laga khara adam thran product distributorship with product chi ralo mi awi ji so that's referring the person. Now another part of I ever distributor masangai mane kana shoe product ning changi kujila rapai la ji angle aka shongai na ba ya the shoe product ining change ka I distributor masangai mane chila product la lo bom la ji product long khani chakpa ni me ji involve sa aka la ba hand to hand zaki ji okay yes direct selling before sa gi ya okay yes now me recruit ka sa hili itum miss masai se product varalo phung ko okay jipa jipa misal sang ngai ne yeah kibang kle jiga ba kondi scheme la mi le de yes ji kondi mi scheme la chung mi na take ngai wa ina ji kan han ne pai ra arui kan ji na arui aka take ngai ba na okay in a first ga zang le ji da recruit sai ra in a what the rise earn some man le da ga yu upline le le da le ping hina ka da earn sort of for example Mr. Songjan till now almost 5 years what's right ga ajana shung da hi na hi mi recruit ka sawi process ka long out ka process ina sa ching le le fuga na we earning potential hi ka le clear hi na ka hang min sa nai na tu har ka earn sa do chi Yes. Hiwi matang hili hang si ar hiwi earning wi hili apong trahle. Right apong trahle. Ah mang mening ne ari engage hang kai tal yes recruit wi ba hiwa tada equal sharing ne. Right okay equal sharing ne you azingly ledak lebing hile atumui sampang are business volume right unit value the lay right business unit value the lay business volume the lay hi ba hi atumui sampang ba hi chapcha itumi system ba hi binary system mai na jatta clean right so atumui ara business volume hi sampang da kleji itumli la chapcha equal sharing ai na sampang sarba ba mai right the recruit ba ha recruit kaji ba ha hangak se jiga recruit maning ne right recruit ka samning ne kat nali presentation nali jithel kan na ning jang ka va hita sabai hi matang li hang stay ni jila right the product ya na ning jang than product ji khoi ro khoi laga ju jile ali sam ka phang ka hi bai li ka ba na khikle jiga business pai li ka ba na khikle jiga suppose nali na hi product in the ro hai ni jila right then we product we either my business volume mi laser business volume mi one volume business one unit value 2 unit value 3 unit value the lay business volume right 1000 business volume 2000 3000 the lay then na product jili growth ran na business volume ji that 2000 business volume na roka same ilila 2000 business volume ji equal sharing sambang baba mo okay no time right down line ba equal chi lo gan da sam phang chi sa nai yes equal sharing sambang baba mo ka okay chiri ina yat ak sau ke yeah now sa le yes hang lo product product dong ge hi business volume da ngawai chipa clear sai re yep so downline akana 3000 we business volume we product ra lo kai ne ki 3000 ne chau se product pa hi so ina sales sa ka khui manga aina 3000 we business volume hi iwi ra sangai ro ko laga example akli iwi upline so nga chani la 3000 chi ba sang khai ne okay upline being now very jang na ba jang share la ga chi equal profit sam phang chi la ah okay yes yes chi da business volume chi kai ek chi sa sa ne ka additional in additional chungmai da sam phang gi chi akale ko hili yeah additional income chi ba ki chi ga ba product hi bv
aina nga soda which is business volume aina nga soda product ki ki profit product sales income akhlai fi ki hila BV income product sales income now BV baje bakara club hi products we MRP aina wholesale price with difference pachi okay chipachi we particular okay are we earning he not to the company na paisa jiga not to na ho sang or not to na ba ho we generate zang ba we paisa je na to profit sharing sa jido jiga company na paisa to mi pachi na any product raloi ratla chiwi BV we assure the company na sa kami mane company nan to chiwi paisa BV points ha company na itumli mi pachi na raklo BV we assure the itumli company na sang kami pachi itum na masa ku bai ne bai ba okay so tha kan tum hi company na tha da company payroll li le share da thine chi la tha company compensation plan adi shu da chu achieve da sam bang da le profit sharing plan ya are hi tha da ya ru na take high doubts ping ji kala ye previous episode le sai la ga chi ya tu na comments mi da le da le yo ka lexa la ga doubts be clarify sa mi bai bang tha da han man tik sa ne kala are hi tha da dang ku nau bing na ta la ga na in a kai interact sa na tu na hang ga tha wa hi thali zanghailaka tu le atong company le atong thai ko le ituli scam sa mi ngai ituli manipulate sa mi ngai ni ke chu ping we questions ping la dio ka raise sa mi ngai ni sa lan tu na dio ka hang mi bai bai da la ka ka ke ka ji ka products ping hi sorry before atong ma jam rang la ga company ami ma hang mi mane ka la ki wa sa la ji la ma hang mane ji ka hang ro da le ka la ot hi la ga atong le la mention masala la gift ne da na we ji la ka hang de le ka la a ka na wa once tang da tong ogi da atong le mi recruit sa ba hi pressure sa la ga hi ba hi mi recruitment hang le focus hang sa ka we ji ba hi ka hang de le ka la a ka na wa ki le ji ga products ping hi and spend sa kai pesa ji na value ba ka pe la mo ne hi ba just a cover up ne ji hang de le ina ni ka da hang ka ngai ra one of them da ku okay scam sam yaw we jai khawa ina phap mak da kana consent ma chang la business im sa pai no mi pa we legal now ara mia kana business now phaisa kui phung la ra sa la direct registration ma sa pai la oja direct registration ma sa pai ne orientation and induction program the life de orientation and induction program really this is direct selling okay this is the company these are the products ka tong is orientation miao gi ne and that is na paisa le sala registration masarang go chiba chi clear sa se orientation and induction program ini clear sa la kan hang miao ra okay chi mi ai re je go okay direct selling ne mi ai re je go now can we proceed further ka jatam ran chili nextly legal documentation paper ba chi athang ga te ba chi chiba chi na consent sa ye ga ba mi ping na ga hang ye paisa re ka mang training bi hi mi na we ke ji hang de le paisa re ka training hi mi re ka paisa sang sa nau do ji la ka hang mi ro paisa pay masa ka training ma mi re na school aka ka ge college li ka ge jila admission masala school lirik tam rao ge jam sa mai re chi issue protocol ma ya okay na college atam ge ka ba admission sa re only then itumi hard work itumi atam ku sok gan li ku sok ni ni paisa ma mi le lirik tam rao ge paisa ma mi le no product chi ili you know mi rao lo ka ji pa ni la ba ina ba thim ta ka ari business model ma hang ji thei re mane ke ji pas le ka da han ka ngai business model hi nei hi tha gi nei ji ma hang re la chang je na paisa ka ji ne ma hang na ji pa han ka me lo okay so first of all machang rang laga orientation and induction li direct selling ko business model line tang hi ta ko the white body ka pi ko okay pay ma sa rang ga ji hang se re share ji la orientation and induction li khap hap tai ja khna business hi apam ga teng te dili operate how the khipa na ka ta sa kle chi pa chi is justify sam yer mo ko cha thalai na ge you experience shares how of course yes yes ji shares hani chi wi thili okay pa tai re chai khaba MLM joining agreement the changlak te thangji
kala direct selling the changma legal agreement ji Yeah. Hipa the prior to prior to joining meaning hipa join sa ka pay sa ka we process nei under le pai ka ari mi ping na hang na yes hai da yes ba da yes ba ah pay ka masar ina la ka wa ngai ni lo hipa hang chi thela ku ne ki pai hang da le sa ni na to be rhetoric sala kai na explain sala ka potential le ili zanga hi thare ki chi false string pa sales sala ka manipulate sa break pa sa ka so zang ha chi isa ka te han le sai ki pa chi ka sa ni chi pa chi ka address sa mi lu chi pa chi no no direct selling ne okay Quaisnet kala company ya kli sai ka tong hang ni okay laga athum na chili mang na khui thaila miss out sai salala orientation and induction in hang mi ri pa me now orientation and induction chili miss out sa khai leida mang na khui thai lei pai mi ko ka sa da miss out sa khai la lei pai mi ko sok la kai na ka hang ko khiwang le ga mi ko itum perfect meaning mane yeah now legal documentation ni hang ni pa pam now in hangau ke cho firstly la mahang mi thure mi ai re orientation and induction ni la hang mi ai re kha ai mahang mi thure chi liao se kala legal documentation sign ga sali la ai chi la mahang mi mane ya ma thai mane ji liao se ara training ra sang hai ne jaw se now training ra sang hi pai la kai hang khni ni and paisa mi ai sala la unknowingly an paisa mi ai sala la 30 days pa tam mi fu da klei te chi okay training ra sang ai sala no problem 30 days on mi fu ye refund jiba arrange the khushok pai fu da claim da no problem laga now within the period refund period we longchili training ya vai no within 1 week in fact less than 1 week we longli kupsang vai sate iwi thak mai kap ji training thangli ku pai de okay thangli no no train sa why sa no train ari the way zingra zang ping chile ina ka tong ha train mas ham ne kha no thasal no no we zingra training zang ni ping chile chile ili training atam nilo the ili thada assign sa atam tranjang and whenever I am needed for my service okay 그 미바지 픽업 타마데 미바지 픽업 타락들레 비즈니스 we can say mindset wala air sai 그 지바바 network marketing company cái daily experience le sao mo so as network marketing cái daily experience le ai khaba atam sang la mujang ne hik tan ku bai re ji ji so takla ai training mi ka bai ba sa da le de so that he has ample of time to decide okay okay lagi ba thang hang ne training we lungli la jo mujang ai ka ba shok bai khlai fu ko I thar la kai nang jiba okay Shubangli jikaba akamba knau dang I ali songfulim sampang lui jim ning de right all right akamba yeah knau dang I ari sampang chile lui jim ning yeah kana wa sada aka hana we ari chile na na tyo mai ka wa hang ai kana ba ara zang da zang au bi da paisa je mi sung au bi da ma tan ra ngai tu bi da now we ba zang tyo wi ji hang ji ne ar mar sa la na ka akana ba refund saba ye 30 days we are looking at ji na ma ji thei mane gi ji ka hang de le atu we ignorance le advantage ko we ji hang we kala atang hang the training period pa ina expand sa extend sa ga 30 days ji kan vai sai la ka hang hi pa hi ma ina na ka sa da clarify ka sam yo okay oja lyric ti matha lak aina nana legal documentation ji ma cover matha in chang la kho clear salai na chang mila ke hard copy ai na anybody who knows how to sign sa share lak ji sala ji ka means ka de la sa da hard copy ha now soft copy ai la sampang la pa la sapai soft copy ji print out sa la ani khni ji sign sapai ani khni ji ni distributor and co-distributor ani khni chi hard copy and sign sang rok pai soft copy and sign sang rok pai jiba okay okay aga tu na thei thei la ga zang la ga atu na fail how we na tu ni blame sa ne ji we na summarize sa ka na hang da ji mu shura la hong da la ro isle sa da ha ga now legal documentation ji now in a hong kong pa na legal documentation ka sa hi phap ma da la ka tha consent mi ngok lya ka ji I okay ngak la ke yeah good point yeah in our number 1 yeah hang away are we we experience that issue la are we but la ga na dang tu na bing na issue raise sa da ga ithumpali batala na so now kan bishi da bing li shim kru bing li ho sang ka ba ithumpali pressurize sa ji hang da le
kala itumla zangda zangau bida itumla zangda zangau bida itumwe hard earned money hi recoup sa kwai wang da na thio we itumwe ignorantly advantage khyo we ipa hi atumna gang we ya system ba paper ba thala le series ka how it operates by itumle advantage khyo ka pain war sa mi la sai bi ba hi leader thai ni ba hi na ka thada kan ka mi hai hiu matang li thada hi sa hung lei lam lem ni right business sa sa ke na na thada hi force sa la atum li la pressure bil ka kasal hok bok lam ni right that's at the same time thaga atum na la pressure bil ka hi da sa hung lei je ba hi ba ma lem ni hi ba ma sam ni right ka awi take kui phap ka ta ti shu da hila training ka mi au da awi take kui na phap ka ta ti shu da ot pai ba sa ki ni la mani process su ati shu da process hi le au da process ati shu da ya da sa hung le ya da pressure mil ka atum ni la pressure mil ka sam ning nei atum na le da pressure mil ka sa pai la mani nei la mani tai hi pai ba process su ati shu da ot ati shu da process su ati shu da technical part pai ba da along with technical part pai ba hi pai cha le da le ni la karu hili da hili explain sa ba ke sa ba da atam la sang pam right so technical part pa hi ati shu da le au the process su ati shu da le au the ot pa je ba ju ati shu da sa ge ni la ka hi pai ba da hi pai ba ngui ye la da hi da pressure bil ka da ot sai da sai ji pai ba ngui hi pai ba okay ning che atang ku ring yaw na ka ba ina ani la khang han ka ba ma arwi ala han ka mi na li le ba ing han ngai na arwi chung na hang da le do opinion ni ka da le san ni ka thing ngai ni it will business model hi ma tha da ma hang mi la chang how chi li training ni to mang li hang na ki ba ila do wi shoi na chi tha da le la kla ki ba chi clarify sang sa ngai firstly ba rhetoric sala ga na business model hi to we earning matharo ko potential le ko ji mana full stream sales ala ga chang how chi mang li ki tha da le sa na we ki ba chi chung ka complain sa da le ni hi ma shung la chi na la ka han ga mi Now, yes that is you matang so aru na yeah sung ko da song chen business please continue aru na sung da business yung matang li matala kai na right matala kai na understanding phap katawi alungli matala kai na hiwi orientation induction hi sabo mo right iwi attitude iwi throw in la iwi that iwi team wi attitude la okay. ot ka sa He hi prior matala to kai na making payment la, are induction and orientation he prior to payment la. registration masarang ga registration registration and purchase masarang la ga registration awi paisa chi machine lag rang hai ye awi matala paisa kai ye na only matang after li the yes consent you No, know no. Are we registration clear? Sa process ngai ba here? Na tum nani na induction and orientation the hang the klei ba hi before yes or after the payment klei ji ba ji mang ji actually clear sa mi lo job. okay hiu matang hili there's orientation and induction hi sai ka hi after the yes after the payment with hi sai After the payment is la. right Agla nani yes na hang after the the klei payment hi with hi paisa ka yes utili hang mi na we ji la business yes model je. yes Prior to set making up by payment no business model no hi no yes now chui thili business model mahang mi rang laga la direct selling ko kuchi pa hi awareness fa chiba mi ai sai clear cut okay What chui about thili QNet ne? QNet ne orientation direct selling and ne ta induction information mi klei ji la ka thei ngai. questnet hailak laga quest international kala questnet na tie up sa le additional companies ping chain tangdala kala chain ang soda business model line tangdava darkar sa phunga khava pen paper kushok laga iwa physical ira akhava hita ko ji business model hi og thili matai la khaya distribution channel lejni one is traditional retail distribution channel another distribution channel pa na direct selling with distribution channel so direct selling ko ji ba clear cut understanding ba ni to chiwithili phabma gata le salala orientation and induction clear sa me hangni chiwi phabma gata le salala training di la hangni fi Chibaji na mention sai ri take ngai ba hi are question I think Chibaji na I mean ma ngai de QNet ba in replace ka sa thai ya and are mi ping na in an hand le mi ping na queries le na Course le ji international ka ni clarify ba sa mi kai bo yang je na hand le ba in ba QNet ne direct selling ne kigla what you are mi recruit sa re ji ma hang mi ba ne Pesa actually orientation and induction legal training at only hang me now we jani itum jili kingla realize how we laga itum jili asai gi ji
maybe the hunger okay that chicken hand sane originally kana ni originally yeah that's all. Firstly, direct selling ho jahaira ka banu inang ki wasn't yang mahang mani jawla. So it's an e-commerce based direct selling. Jaiga na keep up ta kuile. Yes. Number 1. Tidehi. Now athumpa na razan kaibli hangi jaire. Ka firstly e-commerce based direct selling ho ta hang hi hili athum keep up ta hang kuile. miela ga na man ai ko kuidi jene later in new opinion ni wataka. Yes. Yes. Ji umda hai ne. Now chiwi tili athum na razan kai tili ithumli hita ta hang nawe ithum regret sanai. Ta mahang arina na hang ati shu da ba. Regret sak bai ki khamalai mani say refundable was hapai shonda lai laga. Okay. Refund sapai dijela atumli prior information share ga ne ka tumna mak kuine. The prior information look mim sapai ne training samamandala hang mi wo. Kala orientation and induction jilila because it's a must. Kala and the signature kasali la athe hai da lai chi ba. Right. Okay. Okay. Yeah, I will go So take regret the questions ku chung kana ni na clarify sami mandalay da shan khuye yam da klebing chung khala knowledge dai sam mandalay da khuye alright ha sai ishi chan phaisa la chung kha vai discuss ha se jo chung khala le sa phalo bai ka main thing jin ni na cover sami mandalay ji bang ning share alright atang khui rong yaw le in that ka atli cha a previous episode le we show le ra example this kai kana allegations lately, accusations lately, personal experience kind of way that actually and another deal make a response either is in that other way than a legal response. I mean, by the allegations, accusations later, whether it's a fact or not, and the response being illegal and kind of topic. Okay. Ili achon thangwi video wangaina tangkul ko tonga na kathela thele re hanglak lo jiga kaching na chinai da le re. Okay, video ji wangaina I hafta khani leo langde I mathadam pha jamde mathadam pingde. Kwanglei jai khawa talk show chi discussion ba direct selling industry kala QNet bi maramni discuss kasani mi akli defame sa khwai wang mi akli khet khwai wang shong sa thyo kho Mr Panelist li ina ki ka mring bam le mo ali I ki ka mring bam le ne kala Arujika waranga ina akhamang interrupt sauge je khiglej gawa arujik thawe the fame sawa showa tawish ba ina clarify sa myoge anybody guessing the ralaga rakhang hi personal opinion it is not my opinion it is not the opinion of the show atu personal opinion ne ju disclaimer ba chi ba leng sangai jena ji ba ji individual ba ji address alaga ka hang mi lo ji ba ji ina hangai na please continue. Okay. So Mr Panelist na ili traka narration za khwilaga ili forsang trai laga defame sa khai chung khleye. Okay, so hanglak se jai khawa Mr Panelist na awi thingdra khwi miawe jne je kha thingdra khwi miawe jai khawa please aina any documents any proof any receipt ili mi khai wi mi lak lo jne iwa double the amount la han mi lak ke jne je kha ngathing khawa atam stran ngate hang khai distributor akhli mi sang sa amount sa sai kha ara hi itum chang da atam wi khar jan ne hi kha 3 years later 3 years later he kashura kaina Facebook li ung bo ni amount ji okay so ngathing ga atam tra in na Mr Distributor pachli ka da gai kle chaina oi ava refund samilo the process lam po go kala ina ali ko back sai kha response samni da hangawe kha thasal it's okay Mr XYZ han miao lo the in hangi kha na I ori ki ga gpay masing mane nana mi salo da hangi China are iwi account pa aina Mr Panelist pa chili direct transfer sami gaini kala transfer sami khai wi receipt pa chi awi li lei thuyawe laga iwi aina transfer sa ka mi sau da chiwi proof lei thuyawe so he wi proof aina tra kha defame sa gui khai sa sani advantage pa ji hili ungkui khai sa sani ka third la aina clear sami pa na ba I paisa akhalam kui mi mane okay kala I mi ke pa hui paisa I ma za mi mne I paisa ka za mi mning ne I mi li lei man jang laga I ringai ji mi mning ne ti pa third la aina clear sami ngai ka ka imring pham ne ki wang le ji ka ba iwa iwi otpam no tha laga direct selling hili iwi career sala da I chatkra mayor nawa khani isla ka iwi career ain dang da sa shoi mira da sa kala iwi personal I khla tali defense ha mira da sa kala shim khruwi ramwi aming sing lo chi da defense ha ji iwa chi chang je mring pham ne mechot sala wat la ke I personally alimring pham ma leim ne ki wang iwa ali khna ok sa da iwa chu ai yang gai yang
that iwi respect wala chinge ko chi dawon ka ta da ili chi da daw kle ji im thai mane ili ki bring ba le la ka kle ji im thai mo ko ji ba Okay. ka iwi shongai na ang lo ji ka va Yeah. mai ring pa va ko ring pa thure Okay. mai Yeah, ning share na na ji da clarification mi da klei jiwang ina hang kai da ada hang kai da anybody guessing ra la ga hili at my personal opinion share rak sa ji it has nothing to do with our team, with me, or with the show. If I have a personal opinion name and then in hit disclaimer ji aru hi milu shi ji san agent ji misunderstanding ji malai mlo ji hanga ye kala aru chi chan paisa la chung ga discuss sai ra yaru na take chung ga take where the shit sang has been very enlightening, very knowledgeable. Yana it chan pahila kup sang khwai wag la mai request house say kala any kind of queries or yaru na take ngai le lu shit ka ji itum now the continue sa vai sa stage ba chen na e tangai le ye ari khana wa sa da in na ni le closing remark mi kwa atam mi ke kale to make close sa vai sa say in a remake up the query song jan lui kham le mi ngai de le in your almost 5 years of experience le ara experience ara kai le base sa kala yaru chung khana QNet le kala senior QNet with senior sa da le da claiming le remade sang hai bing allegations accusations lok chung khale de le ye chen QNet le jang da claiming or tang ku na oshang go hile then ka chi ka tha message mi ngai de le laga hi message hi mi laga closing remarks ha da mi laga gup sang vai sa san na tam ko khwim da rim kap da Right. So business see right potential la kai business ka sau kita ila yu profession ari da engin da ngaw na hangai da ila yu profession ni quit sai la ka live sai la ka business li full time ina sa da clean right so he tau kita da sa da clay or business li sa da clay bing pang potential bai le la clay right ngachai ga bai or global reach is how I the no wang future wang by Taline later clean, right? Future wang Taline lily. Cut lang with in the Aka hang hyper, are we business is it Tankul Manglis other claim name, Ukru now being Mangs other claim name, right? Oak the global line is other clean, globally is other clean, what by he? Cut in hang among he glaze covered other Huey Matangili, right? None of what he must have business. Or labai, job labai, anything. Nana masakava experience in nana malay cover experience masakava matimre, right? Kajilim lang with nana masala experience masala mutuida claybahi, right? Tada mu throw in a mutuida claybahi, he buy layoga, right? Ishi tankuna will layoga or ishi tada he matangi layoga in he buy a mapamni, right? He buy a mapamni, right? What he masala me with through in correct me with train hang the clay right or hit jilla experience ba malay hang the clay bahi right he buy masang sang ni he buy mapam ni right khang dai ji ba potential outside lay right hili profession rain outside the clay ni right business wing or hili doctor by engineer by lawyer by me tra outside the clay ni business hili right potentially hak la ne leo the profession la with sal ga hili full time ne sar leo the hibai business yu fong ba le ki ga da matala kai business sa ne da lately right jo wai ne il continue sa da clean il sa le right future la hili le ga ne you last ship ne business ba hili right so ji da ga ka in ju apart from that in hangai ba da da hiwi matali na mara sa rang la kai nang da right na sa ga thai Kashok Kazanji Tere, Kamshunji Tere, Kakamshunji Lamate, research la masala, Mathada masala that the Mutuida clay, right? Outside hang the clay by he by Mumshung the hangai, you wim tangly. Okay. Right? Come they were jin. Okay. Ning share it song John we come then a closing remark me. Hai ju wang kana sa da kwirang ya kushung dan la are we ngai ka cha ikla topic ili base salaga no closing remark come mi. Really outside or two sides of the stories like on the level. Then one side ma in a direct conclusion because masang rock say the other side like that like liang because kayang tam say even so now can hang line hang kai daily. Your society is a perception driven society, knowledge based money. I himring bhalak jine miya kan o scam sai ji ka scam ni fake wa mathai rang ji so perception driven society ji mang sa se ji ba hi
he by first hangai Yeah. ka khnili yes in any topic in the future tada discuss ka sa tam chan feel chili changhai experience le laga chui matang chili le khai mi hili share sa ming sangai na taxi thongai ni taxi driver ak sa da na taxi ma thothe la taxi umram ni na ka tam yur do na kashak za ma hang thela kashak za umram ni na ki advice mi ro to what kind of knowledge are you going to share to the people Chivine experience le khai mi bigli iwa atam ji chi da ming sangai kala lastly in hang khai pa na ba direct selling industry hi one of the most misunderstood industry ne ka potential la khai industry ho according to FICCI Federation of Indian Chamber in Commerce and Industry with Chudava 2025 we only 64,500 crore he generates are jite laga direct selling industry India we along hiliva film industry Bollywood we film industry liver direct selling industry with revenue in it but this is chu made a claim Bollywood we live 500 billion rupees ne color film industry liver color India with direct selling industry will live 2000 gas billion rupees so it is one of the most potential future lela kaya industry ne chuwaina industry hili iva supply queen ngai color mai mi tra na kham tu mi le re kha mi tra success ka samila le pomde Chivain itum hi mi kamo hi by nature I think we are attracted to negative things QNet scam ni che da check sang sa scam matik sa shokra sare ka success story of QNet akshida masang yemi pai do chiwi la matai shokra sare success story of direct selling company ri chang la success sa ka mi ta shokra sare so I think me really you see what you want to see you hear what you want to hear and you become what you want to become so chuvaina itun akha li chang se sa se chi sala la right decision kala mathala kain research sak chak kai laga invitation queen sa ngai ko chi ba hi hang laga iwa tangauge ning shi ai re hi da atin ma Okay, ning share queer ngiao nan la no concluding remark thala ga na hang mere thala ga na ach ya athang ishinan tangkul spingli gratitude la mere ka mata line ach queer song chan lui khamai na queer ngiao ku shungli ning shimingai de le na thumle allegations and accusations chung ga le salala na nina courage sala ga na na nina thei ku khui kala na nina yarui na mata la le da le clarify sami ke da na ni atang sa le sala rami da le wang chung ga ning shi nan in hang hai hu mangai na confusions later like chung clear side da shit sang e kala na thum na sa da le li mi chung kana ma thai ba la like sa chli a chen nan in ka hang wi mangai la thai khu la some higher da shit sang e ning shi ga jang ka de in the times to come ke chi ka thana na han gra le sa la confusion le sa la hi tham thala in clear sa mi la ga guide thala in sa mi la ga itum khani thot ping no khar thot ping no business ideas come thale da itum grow sang rum ka pai le ka ba chik da always welcome with open arms and then guide sami man log ji la request la sa thangai ji ne ning share ka la aj yarui rayang ru bi da le tum tong kli la ning shi chung kha mi da le aj itum chan phai sa hi le yarui ku chung kana confusions khale wi ba aina itum na episode ku shok li shit ka sa sa ne kachi ka thana previous episode yang laga siba one side of the story ne kichila layogi da phapmak ta la leibo pam chine yes chini episode chili QNet li zang hyping representatives min kai ga hi marazang khar layogi da invite sa laga marazang khar layogi da aje episode ku shok lu shi sane so that itum na kani ni hi we khar jan hinga na laga itum decision hi khu pai me khwai wa and aje hi ka sa hi mangai ne itum na mathang me da take where da shit sang le kala mi chung kana confuse sa da le cha itum raga zang hili ma hangla mathada ma hangla razang sake paisa wang razang khang sak ne ot ma yor la mi pha khang sak ne kala ot chila quality chi wi paisa chi wi aman makam ne chi chung ka questions le dak le chi acha sang dak le direct distributors khani hili itum chan paisa ga han laga anin lang han ka mi re yaruina ka chi cha wi theishin ko khui je na phap ta khui je na vai mi log chi hila hang sangai de le ye kala akhana ba itum Arihon Regsang taught hili any kind of opportunities rare chili na iwi rush kigla reasoning hi shichin laga na iwi understanding hi shichin laga na sure kala taishin ga chak laga step chi khuire cha ngai laga kala sa shoye laga mili
pen ke hila masak vai la sare itum hi kala yes due to ignorance kala murakali itum hi innocence au gina mili shit ka sang hila le au gida itum hi advantage la mukhing rock vai la sare itum a khai na khang ka je sang rock re I awena tong re awen tong khire ji la masak vai la sa se ila haksangra na la haksang lo ge attitude na sa se a sa zero no ina tongra ke chipai la masak vai sa se itum tang ku na ser ne aja QNet yu vai na itum chunga shimku chunga layman zang kwera gila shal gala maring phalag mane itum hakmai mathang mai opportunities hang stay laga itum mathak khamai jli chat vaisa se mom thad le la mom thad lem ko jila mathang mai da hang mi laga itum akhaina ga focus ga tang khul now chunga unemployed sau gida itum society economically sipsadle chot dale itum khani thot chung ka otpam malay la pam dak le hu wani itum economy la sajid le itum future plik sala kan le dale jen opportunities kamatha hi itum grab sa kui thai se opportunities si you want part le ga mobile mi kai ka successful sa with the na ila chili wa ka successful sa pung ra ji malay mane da hangai ka chi jau khayer ji le itum ka chi jau ka thai ka them ji wa chi chu de itum ji shu se mina shang dale apong hili jau gi da na wa kleo da ngalang da shang ko ra ji la opening hai se Adam zange itum successful sagi ji hili overnight riches hili itum mashit sang khabai sa se na ina khang laga ot ka sa ji tran ka ji jaw ka them ji shichin laga kala khamtha khum shungai na ot ka sa ji tran itum hak sang rei gi ji khanau sa da hang khangai ne itum psycho phap ka taw alung li opting rom ching se ka ji ka ta na maring pha khang rok le sa la itum social media li phong rok laga mi ba li jak shik vai sa ra gi ji wi ning chuk la ma lai hai la personally thar kui khang rok chi la sa khwai sa se itum mya khali mai shi khang sa kai na mya khali chak shik vai sa laga iring pha kui ra gi attitude la shiman khwai la sa se mature sa laga and healthy sa la discuss sa kui la ga itum cham na khwing rok la khama thai na opting rom se ka le itum tang ko khani thot ping itum bright sa mai da vision le la ga na itum optima se gi khnau sa da hang khangai ni itum psycho learning share mong pha mai share se